musidɓe julɓe tedduɓe, ñande goo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe ƴawi ka hoore mimbar ɓe wadde khutba, ɓe waɗi ko wowa, sahabaɓe nani hiɓe maaka amin 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 laabi tati. ɓay ɓe tippike ɓe gayni khutba maɓɓe on, sahaba e maɓɓe ɓe landi ɓe maaki nelaaɗo, hande min yiri on ko wowa, min naniri on ko wowa, min nani hiɗon maaka amin amin amina laabi tati ka hoore gangunal. Ko honɗum woni sabu ɗi aminaji ɗo nelaaɗo? Humpite men. Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko ono yo sahabaɓe ɓe maaki atani Jibril, ko Jibril arnolam fewndo mi wonno ka hoore gangunal ko mi woni wadde khutba on, fewndo nan ɗo miɗo inna amin, ko sayyiduna Jibril wonno ko ari o addi wahyu, mo addi message iwruɗo ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Musidɓe julɓe tedduɓe, jentoɗen faamen ko honɗum woni o message. Ko wona senelaɗo maaki amina laabi tati. Objectif men on hande ko fi sumaye on, kono ɗo en ƴettoray tun kum parti hun ɗo, kono ɗo en fuɗɗade taw vidéo o humpita on hiɗa waɗi link hoore o vidéo men ɗo e numéroji men gelɗin, fi ɓe falata ɗen okkorde ɓen ka sumaye ɗo sunnakatiji ɗin. Hiɗon andi en wowtinino jama on, hikka noon yimɓe ɓen no ɗuuɗi moƴƴa. Haray kala faalaɗo joynagol e aljanna family wallito en tambito nde ɗo moƴere fi okkorgol. Hiɗen mari fewndo ɗo ɓuri 47 personnes, 47 famille ɓe yawɗen ka village ji muɗum tawɗen ɓeɗo ko hanaɓe okkorede ɓe resansu ɗen. Min tum mi wawata okkorde ɓe, no gasa goto e mon tum wawata okkorde ɓe, ɓay pellet goto e ɓeɗo kala ko handuɓe ko fanɗi fande o sakum maaro e sukkar. Idan haray linkon no ɗon fi waɗoɓe Kutizop e fi waɗoɓe Zel ma waɗoɓe Orange Money, hiɗen faala sodude ko fanɗi fande o 50 sac de riz bismillahi ta'ala fawto yani okkore ɓeɗo ko ɓe horira. Hiɗen mari kadi orphelinaji ka tawata ko alyatimaɓe wona ne'ede, ɗon kadi hiɗen mari ɗum fewndo ɗo ɗi tati, tawɗi ɗin ɗon kadi en wawata kontude ɓiɓɓe koni ten kon, tawa ɓeɗo hiɓe tori en ballal, hiɓe tori en ko ɓe wallitoro fi ko ɓe huntora. Haray kala e moɗon faalaɗo wallitede, numéro Zel on ko 347 523 3007, kala faalaɗo wallitagol ɗen. Hikken ɗon numéro o lagine ko 620 40 03 13, 620 40 03 13 ko Orange Money on non. Si tawi wona ɗum daron ka hoore link ɗo waɗum Kutizop birwo ko Allahu newnane. Nam arten e darse meɗen on. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko ono yo sahabaɓe, ko honɗum mi wi'anno amina ka hoore gangunal, ko Jibril arimmi o wi ya Muhammad, ko ayyo Muhammad, Allahu subhanahu wa ta'ala o imminilan yomi armi tawama mi humpitama ɗiɗo information ji tati, kala information mo mi jonnuma wi'u amin. ɓe wi arano on Jibril wi ya Muhammad, ko ayyo Muhammad, Allahu on o daali man adraka ahada walidayhi aw kilahuma famata fadakhala an-nar fa ab'adahu Allah, qul amin. ɓe maaki Jibril yewtikela yomi humpito on kala tawɗo mawɓe muɗum ɓen no wuuri, kala wuuridiɗo e nene mum e bemmum ha o hellifa, a hellifama an woni ko a jiwo woni ko a gorko, tawa biroma e bemma no wuuri, ronkuɗa heɓugol ɗon aljanna o. Nelaɗo maaki kala tawɗo mawɓe muɗum ɓen, goto e maɓɓe ma kamɓe ɗiɗo noon o ronki heɓugol ɗum visa aljanna makko on, haray yo andu kanko e Allah ɓe haɗi Allah pottinimo yurmede makko nden fes. Kala noon pottinaɗo yurmede Allah nden o maraka o wona sina honto si wonaka yiita, yo Allah dandu en ɗum. Kala pottinaɗo yurmede Allah nden hara yo perdi. Jonnon nelaɗo maaki kala tawɗo biro mum e bemmum no wuuri, o ronki heɓude ɗon aljanna makko, o ronki ɗoftade ɓe, o yanganoɓe, waɗana ɓe ko ɓe faala kon, haray on ɗon on o perdi. En aroya décortisugol inchallah oɗo point hakkunde ko wiyete kon birrul walidain, en aroya yewtugol ɗon hande na ɗoni toɓɓere men nden. ɓe maaki toɓɓere ɗimmere nden ko waɗi simi wi'i kon amin, Jibril wi'ilan kadi man adraka shahra ramadan famata falam yughfar lahu fa udkhila an-nar fa ab'adahu Allah. Jentoɗen moƴƴananen lewru sumayendu, ɓay ko ma famen ko honɗum woni ndu lewru teddudu. Musidɓe julɓe tedduɓe, tawna e ndugol ton sumaye ari fewndo ɗo buyredu mum no taƴi. Nelaɗo maaki Jibril ko wi immi amina ɗimmo on, ɓe maaki ko kala on mo lewru sumaye ari tawi himo e hoore cellal makko, himo e hoore hakkille makko, o sokaka hay fuy ala ko ampesata mo. ɗogo e ɓen naali o ronki horude na ɗum. Nelaɗo maaki Jibril wi'i o ronki yafanede bakkatuji ɗin, kala julɗo mo sumaye tawi ha sumaye maayi tawi kanko o yafanaka bakkatu makko on, nelaɗo maaki haray oɗo o perdi, o pottitike yurmede Allah nden. Jibril wi yo nelaɗo maako amin, nelaɗo maaki amin.
ɗo no wa'i wasi tawi hara ko du'a jibril woni waɗude nelaɗo no jabude amin. no wawi wasi ko wi'ugol awa Allah en torike Allah kala sumaye mo ari tawi o ronki wattande yiila no Allah yafora mo bakkatuji makko ɗin ha o tawoyi Allah ha sumaye yalti tawa ha joni ko o wonnoɗo ka o woni ɗon bakkatu ko o jogino ko duzenji bakkatu ko o marno ko yafaka haray oɗo o perdi o hayri. yo Allah pottinmo yurmede nden nelaɗo maki amin. musidɓe julɓe tedduɓe malaikaɓe Allah ɓe haysina seydina jibril malaikajo wo malaikajo ala torotoɗo Allah Allah ronka jabinde. malaika ɓen ala yeddowo Allah ɓe fop maɓɓe no ɓe didorino andi ton noon hiɓe ɗuuɗi milliard fois ɓuuri en enen ɓiɓɓe adama ɓen kono Allah wi'ino e la ya'suna Allah ma amarahum. malaikajo ala yeddowo Allah on ala. malaika ɓen fop ko rewoɓe Allah ko ɗoftiɓe Allah ko ɗum waɗi ɓen ɓe natata yiite ɓe hajaka innugol kadi ko yiite ma ko aljanna. kono si ɓe turki Allah tun Allah jaabinayi ko on ɗum noon sikkuɗen si tawi ko patron maɓɓe o waɗi oɗo du'a sayiduna jibril. annabaɓen fop ala natowo yiite ala annabajo hay e goto wiyeteɗo ko ɗo Allah waɗi annabi o yeddi Allah subhanahu wa ta'ala o ronki natoyde aljanna on ala. ko honɗum noon sikkuɗen si tawi ko patron annabaɓe ɓe patron ɓiɓɓe adama ɓe jaaɓi amin woni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. en andi oɗo du'a ko la budda ko ma o jaabo. musidɓe julɓe nelaɗo maki kala mo sumaye ari tawi handu yalti tawi himo e hoore cellal makko bal haysi wona horowo goy tawi minne ɗo joni ko horowo tun nawnuɓe ɓen sikka ɓe ala ton geɓal. ko kala julɗo tawɗo hakkille makko ɗen no timmi ko hakkille maɗen tun ɗaɓɓiraɗa hakkille maɗen tun. kala mo sumaye tawi hakkille makko ɗen no timmi o ronki heɓude ɗon aljanna o ronki yafanede bakkatu makko on haysi o wawata horude haysi ko newnanaɗo yo etu haysi ko newnanaɗo yo ñaamu kono no woodi façon no o heɓirta baraji makko ɗin fiyo nato e aljanna. kala mo ɗum ɗo tawi o ronki heɓude yafanede bakkatu ka Allah haray oɗo ko perduɗo. wonno fameten ɗo musidɓe julɓe awa ko woni addude sumaye ko ka lotoɗen itten bakkatuji men ɗin. mi sikken fo ɗen suti kon woni feƴƴude hande aduna on ka mo kala meɗen yo nato ka chambre muɗum on ba bafal mum ngal joɗo junna miijito kon ɗum wonɗen bonnude Allah subhanahu wa ta'ala. antun e hoorema yewtidu antun e hoorema musidɗo julɗo a wawatala ñawude mi wawatama ñawude oɗa wawatama ñawude kono wallahi ala ɓurɗoma andude hoorema min kadi men ko honɗum wonɗen bonnude Allah. ndaare vidéo ji meɗen ko wonɗen accitugol hande e ɗi réseau sociaux ji TikTok Facebook nokkel ɗin fo onon sonnaɓe ɓen ndaare ko laabijol wonɗo wirtade aduna o buye meɗen hande illa man rahima rabbi. ko honɗum wonɗen bonnude Allah musidɓe julɓe est ce que ɗen wawi calculde est ce que on machine no woodi fewdo hande wawɗo calculde bakkatuji men ɗin iɗen wawi wude ala. wallahi so tawino hande bakkatuji men ɗin ɗi weƴƴitama ɗo ɗi wallinama ɗo ɗi fawidirama ɗo ɗi yahi haadi mema asama on dowga jon noon andite rowani woɓɓe goo horino ɗo hikka ɓe ala ɗo rowani woɓɓe goo sumaye tawno ɓe hikka no tawali ɓe ka wonɗe yewtugol ɗo ni e fanɗude no woodi woɓɓe ɓe sumaye tawata yo Allah tawno en enen wallahi no woodi woɓɓe ni hara fus alaɓe musude fus alaɓe wadde kono wallahi sumaye ɗo e raɓɓude tawa ɓe yahi haraɓe hottoyi ka Allah. yo Allah tawno enen hara hindu tawa en ɗo yo Allah tawra enen en yahari yo Allah tawnu endu o arsika en cellal e bawɗe ko wawen horidde nduɗo lewru teddudu. idan musidɓe julɓe tedduɓe sumaye on wona fi tun horugol ngol woni important. sumaye on ko ka lotoɗen itten bakkatuji men ɗin no wiruɗen noon ko ɗum waɗi nde Allah yewtuno en fi sumaye on o darniro e aya on o wi la'allakum tattaquna ko fiyo renuvelu kulol Allah moɗon ngol ko fiyo renuvelu kulol Allah meɗen ngol